Rongbol tu F lian kam lova chanchin ilo ngai thla ang u kan chen tak rongbol tu F lian kam lova hi kum sang khat zakwa somthum le pathuma puwan hnuai thanga le pikim te fa pakwa zinga aparukna ni turin alo pianga pu F lian kam lova hian a that lai hun hi kholek khwa a manga kum sang khat zakwa somnga le paruka pisel kungi nen in nein fa paruk an neya ezon na lama chuan kum sang khat zakwa somsari palia PWD a 4th grade na athok chana anatho na awangin hunchang shanga an omkwal thin swang puilo na ahun tamzok mangin aizol muna athok le a aizol PWD building project division atangin kum sang ni le pasaria pension ta ani a pension nuwa po khotlang le koshana te aphak to ka in mangin patei ma le in thlashung takmi ni in nupui fanau te tan po ngai nat om le thamwan pui om tak ani pu F lian kam lova hi ano panlai atanga pathian lam ngai sakmi ani a Evangelical Free Church of India a phak ang to ka rong abol nu in kum sang khat zakwa somriat pasari khan Mizoram Baptist ko shanram hlunor ta lutin EFCI a rongbol na lo chel to angte chom lutin rongbol tu a ruat ngal ani ama hi mi in petak inkhom le caution program a tel tum tlat mi ani a ataksa abur som nu po in caution program a tel sham train ama hi thu soi mi tak ni in toy fel tak fia le nung taka thu soi thin mi ani hetiang taka mi in pe le taima ni ma se atak salam chaklo na le nat na ten abo boy thin awangin adu angin atel hle the thin lawa chuti chung chuan tong trai le pathian ram thil pe ka thanem alangai fana ahun top alo hnai thleng po khan caution ngai pui mo tura midang te fui le tong trai nuam ti tak ani akum te alo upa chho zela in soisel na te anei chho ve tana shisel lo na eng emo awangin doctor te po aron ve reng thin a that lampo apan ve ni in a in sha July ni khat sang ni le som paruk atangin anung jang lama soisel na te nein ein check up renga damdoi te ein tha chho mei tura ngai ani lain July ni som ni le paruk sang ni le som paruk atangin anat na in zwalam apana July ni somthum sang ni le somparuka Dr. Teron angin Sinot Hospital Durtlang anpana ICU a ol mai lo awangin Greenwood Hospital pan le ngal ni in ICU a dalu ngal ani Dr. le thoktu ten uluk tak le duat takin an enkola chuti chung chuan July ni somthum sang ni le somparuk zandar riat a arong bol sak thin lalpa hne na thlamuang takin min kalsanta ani